Ngiyanibingelela bazalwane egameni elihle lomfelezo uJesu Kristu inkosi yethu nenkosi yomusa. Siyabonga bazalwane saphinde sahlangana namhlanje la ka-Theocracy Networking Embassy. Umusa kaNkulunkulu sasigcinile ukuthi siphile silondeke kuze kube manje. Lo nibingelelayo noSipho akaSibiya, Mntwana kaNkulunkulu okhulelwe usindisiwe egameni likaJesu oKristu waseNazaretha. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi. Ngiyanibingelela bazalwane nonke. Kuyintokozo sithi welcome to our new subscribers. If ukade khona i-subscriber, thank you for being part of this family. Umndeni wasezulwini, umndeni wasekhaya. Kuyintokozo bazalwane ukuba nani. Namhlanje ke nginesihloko engifisa sikhulumele kusona. Sithi how to overcome most painful situations in our lives. How to overcome. Sizinqoba kanjani izimpi noma izimo ezibuhlungu esibhekana nazo empilweni zethu. How to overcome. Like nje singeqede konke bazalwane okusizweni, but nje sizothinta leyo ngxenyana ngokusizwa inkosi ezothinteka namhlanje, because izwi likaNkulunkulu lijulile kakhulu, libanzi, iBhayibheli likhulu kakhulu. We can never finish. Ngeke simqede uNkulunkulu ngesikhathi esisodwa, noma ngeke siqede ulwazi lwezwi likaNkulunkulu ngosuku olulodwa, but uNkulunkulu uyaqhubeka ezambula kithi usuku nosuku. Ngiyacela-ke nje bazalwane, okay, sizofunda-ke izwi, but before we read izwi, ngifisa ukuthi bazalwane noma yini esibhekana nayo empilweni, ngabe ama-temptations, ngabe ilingo, ngabe ama-decisions okumele siwathathe, ngabe nje yini ebukeka iwugoliath empilweni zethu, noma empilweni yakho mzalwane wami usekhaya, noma empilweni zabantwana nje bakaNkulunkulu bonke. Nginento ethi uNkulunkulu ufuna ukuthi yonke into sibuke ngokwezwi, sibuke. We must see every situation we go through the lenses of scripture. Lento yokuthi emahlweni ethu komoya, engqondweni zethu kugcwale izwi, uthi noma kwenzakalani kodwa sibuke thina ngokwezwi. Ngenza isibonelo ngani, let's say kushone umuntu owumntwana kaNkulunkulu okholwayo and sinethemba lokuthi usekhaya. Abanye abangakholwa bathi bekhala bona, but ekukhaleni kwabo phela babheka ukuthi sesihlukene naye ngeke siphinde simbone kanjalo kanjalo. But thina masingabantwana bakaNkulunkulu sithi masikhala kubuhlungu ukuthi sihlukene naye, but kakhulu on the other hand sinento ethi Nkosi sinethemba lokuthi usenkazimulweni, siyathemba ukuthi usebukhoneni bakho ngoba siyazi ube umntwana wakho beshisekela wena. Sinethemba ngoba singeqinisekise ngoba uNkulunkulu owazi umuntu ngokuphelele, but thina ngoba besazi ukuthi uyakholwa sinethemba lokuthi usephumeni kwaphakade. So-ke sithi noma sikhalisa ukuthi kubuhlungu, but asikhali njengabanganathemba ngoba yonke into siyibuka ngokwama-lenses e-scripture, siyibuka ngokwamehlo kamoya ukuthi lento esibhekana nayo thina izwi likaNkulunkulu. So-ke bazalwane, emhlabeni kunoma yini esibhekana noma esihlangabezana nayo, iba lula kakhulu ukuthi ayibi lula kakhulu, but kuba ngcono kakhulu ukuthi sibuke ngokwezwi, kuthi noma kungelula noma kunzima noma kunyukela, kodwa ngenxa yokuthi siyibuka ngokwezwi likaNkulunkulu akubi nzima, as much as bekuzoba nzima ukuba siyithwalele sodwa ngenyama yethu, ngamandla ethu, but ngenxa yokuthi sihamba noNkulunkulu, sithwelwe wuye, silondwa izwi likaNkulunkulu, liyasigayida, liyasikhanyisa endleleni yethu. Izimo esibhekana nazo, noma ubuhlungu esibhekana nabo, noma izilingo esidlula kuzo, siyakwazi ukuthi sidlule kuzo ngokunqoba, sidlule ngomusa, sidlule with grace, sidlule with victory, ngenxa yokuthi asihambi sodwa, singeni sodwa. So ngifisa sifunde-ke these few scriptures namhlanje bazalwane ngokusizwa inkosi. Okokuqala nje ngifisa sivule lapha kuMahubo chapter 51, sizofunda uverse number 17 egameni likaJesu, la ukufundeka khona kanje, Mahubo 51 uverse number 17. Iminikelo kaNkulunkulu ingumoya owaphukileyo, inhliziyo eyaphukileyo nedabukileyo. uNkulunkulu awuyikudelela. So uNkulunkulu lisho kanjalo bazalwane ukuthi iminikelo kaNkulunkulu ingumoya owaphukileyo. Uthi omunye ohlabelelayo uyathanda, inhliziyo edabukileyo awuzondi umphefumulo. uNkulunkulu bazalwane, mangabe umuntu ephukile, mangabe umuntu esebuhlungwini, uyathanda inhliziyo eyaphukile. Not ukuthi ngoba ufuna sizwe ubuhlungu, but uNkulunkulu mangabe sisebuhlungwini siphukile, yila khona umuntu ekwazi khona ukumfuna uNkulunkulu. But-ke sisalapho uthi the sacrifices of God are broken spirit, a broken and contrite spirit, oh God, you will not despise. So masiza kuNkulunkulu nenhliziyo ephukile,
uNkulunkulu akayibukeli phansi leyo nhliziyo. Wenza sure ukuthi uyamukela, ayiduduze, ayilaphe. Kunabantu namhlanje abamamukela uJesu, bakholwa uJesu, bahlangana noJesu through izimo ezibuhlungu, abanye beshonelwe, abanye behlukumezekile, abanye behlukumezeke ngendlela ehlukene, but ngenxa lezo zimo, ngenxa lama-circumstances bakwazi ukuthi bazane noNkulunkulu ngoba ila bafuna khona uNkulunkulu, babone ukuthi konke okunye ngeke kubasize kubalekelele, but bakholwa bafuna uNkulunkulu. So-ke in our brokenness, ekuhlukumezekeni kwethu, ebuhlungwini bethu, ekukhaleni kwethu, uNkulunkulu ufuna siye kuye simfune. And masimfuna uNkulunkulu uthembekile, uyasiduduza, siqinise, asirestorishe. He mends our broken hearts. Uyayilungisisisa noma uyazilapha iy'nhliziyo zethu ey'phukile. Bese futhi bazalwane siyafunda Amahubo 119 sizofunda khona uverse number 71. Mahubo 117 uverse 91. No, sorry bazalwane, ngiyaxolisa kakhulu. Amahubo 119 uverse 71. Yes, Amahubo 119 uverse 71. Ofundeka kanjena-ke bazalwane, uthi bazalwane, kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakhe. Kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde ini? Iy'miso zakhe. So-ke umbhali waleli hubo uyabona ukuthi ilento ede ngikhuluma ngayo, ukuthi ngathi uyabona ukuthi kusahamba kahle, akamfunanga kangaka uNkulunkulu, esa-right, akamfunanga kangaka uNkulunkulu, but wanele wabhekana nobuhlungu, wabhekana nezimo, kwaba khona lento yokufuna uNkulunkulu kuye. So-ke uya-appreciate manje ukuthi kwamlungela ukuba hlushwa, as much as kwangamnandi ngesikhathi ehlushwa, but uyavuma ukuthi kwangilungela ukuthi ngihlushwe ukuze ngazi imiso zakhe, ngoba ekuhlushweni ila khona abona ukuthi no, angimfuni uNkulunkulu, angiphenduke ezonweni zami. Kunomunye umzalwane kwasho ubufakazi bakhe nje ey'nsukwini, uthi wayekade nje engakholwa, ekude noNkulunkulu, then kwabiza ukuthi kufa umndeni wakhe, abafowabo, abantu bakubo bafa nje ngokulandelana. Wayeseba nento ethi ufisa ukwazi ukuthi kanti bayaphi njengoba befa nje abantu abathandiweyo benhliziyo yakhe, and then kanti lapho uzokwazi ukuthi ayibophezele ekufundeni izwi, wagcina uNkulunkulu ezambula kuye, wasindiswa, wamukela uJesu. So-ke wadonswa iy'hlupheko zamdonsela uNkulunkulu. Uthi kuverse 67 khona la kuMahubo 119, uthi ngingakahlupheki ngaduka, kepha manje sengiyaligcina izwi lakho. Engakahlupheki, kusahamba kahle, konke kumnandi, kubutheberele, uthi ngaduka, waduka endleleni kaNkulunkulu, but uthi kepha manje sengiyaligcina izwi lakho. Uyabona ukuthi iy'nhlupheko uNkulunkulu uyayisebenzisa as i-transport yokusibuyisela kuye, as udobo lokusibuyisela kuye. Athi uhlabele la ecilongweni levangeli, athi noma unginqanda ngenhlupheko, athi ngokubonga laphaya, athi lapho ukona kungasekho. So kwesinye isikhathi uNkulunkulu mayefuna ukusivula amehlo, mayefuna ukusisondeza kuye, mayefuna ukusibuyisela kuye, mayefuna ukusiphaphamisa, ebona ukuthi silele spiritually, uNkulunkulu uyazivumela izimo ezibuhlungu ukuze asebenzise zona ukuthi zisidonsele kuye, zisibuyisele kuye. Ngicela futhi-ke bazalwane siye kumaKorinte esibili uchapter 1 uverse number 4, kwabaseKorinte besibili chapter number 1 uverse number 4, la ukufundeka khona kanje. Uthi uverse 4, okay, asivele siqale verse 3. Uthi makabonge uNkulunkulu noyise weNkosi yethu uJesu Kristu, uyise wobubele, uNkulunkulu wenduduzo yonke, osiduduza osizini lwethu lonke, ukuze nathi sibe namandla okududuza abasosizini, nolunjani ngenduduzo esiduduzwa ngayo nathi nguNkulunkulu. So uthi makabonge uNkulunkulu uyise weNkosi yethu uJesu Kristu, uyise wobubele, uNkulunkulu wenduduzo yonke. uNkulunkulu bazalwane, he is a God of all comforts, uNkulunkulu wenduduzo yonke. So ezinye zezizathu, ezinye iy'ndlela zokunqoba noma zoku-understand ukuthi sinqoba kanjani iy'nhlupheko, ukuthi si-understand ukuthi lezi iy'nhlupheko ezidlula kuzo azidluleli thina sodwa, but sidlulela nabanye, okuzothi mase uNkulunkulu esesiduduzile bese nathi siba induduzo kubo. Kunelinye ivesi esike salikhotha
esike sakhuluma nangalo elithi babusisiwe bakhala ngoba bayoduduzwa. So-ke uma ngabe sikhala inhliziyo iphukile siya kuNkulunkulu bese uNkulunkulu ayasiduduza. Mase siduduziwe leyo nduduzo siyitholile thina sibe sesikwazi ukududuza abanye nabo abadlule ezimeni ezingekho lula, abadlule ezimeni ezibuhlungu, and then-ke uma bedlula kulezo zimo lezo bafuna uNkulunkulu baduduza. Uma ngabe thina sidlule ey'meni ezibuhlungu bese siyabaduduza bona kuyothi nabo uma abanye sebedlule ey'meni ezibuhlungu nabo bobe sebebaduduza labo abadlule ey'meni ezibuhlungu. So-ke lento ihamba kanjalo bazalwane, indlela yokuthi nje sinqobe si-overcome uku-understand ukuthi uNkulunkulu uyasakha, uNkulunkulu uyasicija, uNkulunkulu usisondeza kuye, usidonsela kuye, futhi uNkulunkulu usakhela ukuthi sikwazi ukuba usizo kwabanye ngokuthi ngenduduzo asiduduza ngayo thina sikwazi ukuba induduzo kwabanye. Alibongwe igama likaJesu. Siyaqhubeka nje bazalwane, asifundeni futhi kwabaseKorinte besibili uchapter number sesimfundile uchapter number 3 nochapter number uverse number 3 noverse number 4. Ngicela sifunde amahubo 139, amahubo 139 sizofunda khona uverse 23. Sikulento bazalwane yokuthi uNkulunkulu uyafuna ukuthi masehlelwa izinto siyibuke ngendlela yena ayibuka ngayo ukuze singabi broken kakhulu ngendlela enkulu, but kuthi noma umuntu ehlaselwa izimo ezenza ukuthi abe broken, but kube ukuthi ubuka izinto ngendlela uNkulunkulu ayibuka ngayo. Ngaleyo ndlela kuzokwenza ukuthi indlela ihambeke. Athi umhlabeleli nohamba kalula indlela le, siyohamba kalula indlela. Ama-139 verse 23 no verse 24 uthi ngihole uNkulunkulu wami, ngihole uNkulunkulu, wazi inhliziyo yami, ngilinge wazi imicabango yami, ubone uma kukhona indlela yosizi kimi, ungiholele endleleni yaphakade. So-ke ekuhluphekeni bazalwane, but kumele sikhuleke into enjalo yokuthi uNkulunkulu ngihole nakuzo lezi zimo engibhekene nazo, uNkulunkulu ngihole kulobu buhlungu ngibhekana kule persecution, kulobu kuhlushwa ngenxa kaKristu, bhekana ney'nhlupheko eziyinhlobonhlobo, kodwa uNkulunkulu ngihole, ngiphathe nje, ungiphase ngomusa wakho. Okay, bese siyakuJohane uchapter number 15 sizofunda khona uverse 1 noverse 2. NgokukaJohane chapter 15 uverse 1 noverse 2 kufundeka kanjena-ke bazalwane. Uthi uJesu, mina ngingumvino wona ubaba ungumlimi. Uthi yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa, bese ethi yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. So bazalwane, ezinye izimo esibhekana nazo uNkulunkulu usuke esiphruna, usuke esihlunga. Khona izimo esibhekana nazo not ngoba kuwukuthi mhlampe sonile noma ini, but i-pruning. uNkulunkulu uyasihlunga ukuze sithele kakhulu iy'thelo. Ufuna ukuthi lezi zimo esibhekana nazo kube ukuthi the more simfuna, the more sithela iy'thelo, iy'thelo zokubekezela, iy'thelo zokuthanda abanye abantu. Ngoba uthole ukuthi kokunye uhlukumezeke ngesandla somunye umuntu, but ufunde ukumthanda. Mali iBhayibheli siyikhulekela izitha zethu, sibathanda basiphatha kabi. So uNkulunkulu ufuna ukusihlunga ukuze sithele kakhulu kuzo lezo zimo. Bese-ke eyokugcina ngicela sifunde uGenesis uchapter number 50 sifunde khona uverse number 20. uGenesis chapter 50 sifunde khona uverse number 20 la ukufundeka khona kanje. uJosepha lo okhuluma namazwi uthi, nakuba ngakhela uzungu nifuna ukungenzakalisa, kodwa uNkulunkulu wayehlose okuhle ukuze namuhla kusindiswe izinkumbi zabantu. So lana bazalwane, uJoseph uxolela abafowabo engxoxo nabafowabo bacabanga ukuthi ubabambele igqubu uJosepha ngenxa ukuthi bamdayisa, wabhekana nenhluphekeni ngenxa ukuthi udayiswa abafowabo. So-ke mase yena eshe baphendula ukuthi no, hhayi mina ngiyanixolela nje enze ipeace nabo. Uthi nina naniqonde okubi, kodwa uNkulunkulu uthi yebo, nina naningisongela okubi, kepha uNkulunkulu wokuceba kwaba kuhle ukuba akwenze kube njenganamuhla asindisa abantu abaningi. So bona babeqonda okubi ngenxa yokuthi babe nomona ngaye, benze okubi kuJosepha, but uNkulunkulu wayesebenzisa lezo zimo uJosepha adlula kuzo ukuze amphakamise eGibhithe, ukuze kusizakala abaningi ngesikhathi sendlala. Kusizakala yena uJosepha, kusizakale nomndeni wakhe, kusizakala isizwe sonke saka-Israyeli ngokuthi bangafi bebulawa indlala.
kungesibo kuphela baka-Israyeli, nabantu nje bonke baseGibhithe nezizwe nje zonke ezayisizakala ngokudla kwakukhona eGibhithe ngenxa yokuthi uJosefa waba ne-wisdom ukuthi ngesikhathi senala kusevwe kanjani ukudla ukuze uma kufika isikhathi senhlupheko noma sendlala kube ukuthi ukudla kukhona. So-ke uJosefa izinto adlula kuzo zasebenza as i-transport yokumweza ecebeni kaNkulunkulu. So-ke sometimes bazalwane khona la esingeke siwelele khona ecebeni kaNkulunkulu, ngeke siwelele khona uma singezukudlula ey'nhluphekweni. UJosefa ukuba abafowabo bamdayisanga, ukuba bambhithreyanga abafowabo, wayengeke aze afinyelele eGibhithe. So wena uNkulunkulu wayengaba nezinye iy'ndlela ay'sebenzisayo, but uNkulunkulu kwangeke kube lula ubaba wakhe uJosefa uJakobe ukuthi athi nje hhayi hamba ngane yami eGibhithe ngendlela ayemthanda ngakhona. So-ke the only way uNkulunkulu akayibona i-right ukuthi ayisebenzise eyokuthi kube yinhlupheko ukuze nobaba wakhe acabanga ukuthi ufile kanti umntwana wakhe akafile, uNkulunkulu uyasebenza ngaye. So-ke bazalwane, even abantu okungenzeka ukuthi basiphathe kabi noma kunjani, asi-understand-e into ethi bona bebeqonde okubi kodwa uNkulunkulu akusebenzisa kwaba ngokuhle ukuze asidonsele kuye, ukuze asiprune, ukuze simaze uNkulunkulu wenduduzo, ngoba ngenzeka ukuthi siyamaze uJehova Rafa ophulukisa izifo zethu, siyamaze uJehova the provider onakekela iy'dingo zethu, siyamazi uJesu umsindiswe esithethelela izono esisindise ezonweni, but kuyafuneka futhi siphinde simazi as uNkulunkulu wenduduzo ukuze nabanye uma bedlule ey'meni sikwazi ukuthi sibaduduze. So nje nginalokho nje bazalwane egameni likaJesu namhlanje ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi masehlelwa izinto siyibuke ngehlo yena akayibuka ngalo nangendlela akasichazela ngayo izwi lakhe ukuze singagcwele ey'meni kodwa kube ukuthi we rise above the situations, siyanqoba above the situations, singacindezelwa silingane nezimo, but kube ukuthi thina we rise above the situations. Athi obhala kahle athi lapha ku-Isaya athi when the enemy comes in like a flood, athi the spirit of the Lord raises the standard. So-ke the time isitha siza, the time impi iza, the time suffering iza, the time i-persecution iza, the time i-pain, ama-trials eza, ama-temptations, the spirit of God raises the standard kithi okukwazi ukubhekana nalezo zimo. uNkulunkulu wenduduzo wonke aqhubeke bazalwane asibusise, asiduduze, asiqinise sakhe, asigxilise kuye. uNkulunkulu asibusise egameni likaJesu. We love you with the love of the Lord. Katheo Christ Networking Embassy, uJesu Kristu uyinkosi. Amen.